नेपालौं यक्को तपक्क एरेउ जापाने चोनान नेपाल वो नेवाते बारे तस्कने चूटा कया चोना दीम पासा रासा जोम किजा रासा जोम नेवा एकता अभियान या कोजी बाजु सुनील कुमार साक्य दुएट ठो जापाने लागि यको सुबे अठे देखे तो कविता वाचन जादो तालक्क पोचाके लागि नेपाल देशे चना कजिया भूमिका बिता चना दिम बाजु कुमुर श्रेष्ठ दुयात्न ठोज्जा तालाकित वेकन याना दिउ कुटय लागि यको सुबे जित नेनिम ठिठी बोनिपोया के किताबीसँग गुङ्गु कविताया मूल्याङ्कन याना लिचो पिट बिट पाला बिउ ख वो ज्या जित ग्वालियरे दिबी बाजु कुमुर श्रेष्ठ ओ मेजु सुनिता मानन्द दुयात्न यको सुबे लाला न्यो दिसे थौया युगत लुएक फेसबुक यूटीवी यक्को प्रचार प्रसार याना विना याना नेवा एकता अभियान वो कुटयत वो कुतलो याना पट्याय मजीको ठोखे कि थ मा अबु थ मस्तलिसे थ भाषण खमला ढुकु इले नेवा मस्तजक मुखो नेवा इतर नेपाया मिमेगु जाति जनजातीय के किजापिसिन गोटिकाई कठ ठो कविता वाचन जाजु तालाउदु ओकिया लागि ठो लुए काटी गुलास पाम व्यवया वालवाना नस्वाथे जी ताकाउदु ठो प्रतियोगिता ठो कासा सुना गुजो घुटौं गोटिकाल रह्यो बारे जी पेन ड्राइभे ल्याया मुंकौ तथ्याङ्क कथ कम्प्युटरे सोया मुंकौ तथ्याङ्क कथ नेनिम के किताबेसँग तो कविता बनेको ज्या गोटिका हो अले उन नेनिम ठिठी बनेको के किताबी दकले कोमले हो सोडो डुमो अले दकले थकाली मदैम छि सोडो डुमो संयोग थोया जुलकी छि सोडो डुमो एले छि सोडो डुपी छि समस्या गोटिका हो जुल छिन्नी डुपी छिन्नीमेस्या गोटिका हो जुल अरे छिनछटो डुपी सोम वो छिटो डुपी छिनसमेस्या छुटो किसिम गुडो च्याडो नेडो फुडो न्याडो पेडो वो दकले कोमो नखिनी तायदन ने सोडो रुपसँग त गोटिका हो जुल त्याम त पता नजिक नै त्याम त आताले अले कविता गुपी के किताबी मध्ये केपी वागवादु तस्को लेताइ पुसेको पिचाम नेनिम मध्ये पिचाम केपी वो नीचाम किताबी मस्त कोने या मांगो पिङ ख उकिसँग थ मस्ते त मा भए लाकेउली दकले अप्पो मा पिन्यु लाडुलाई थुयाको पिपेम मेजु के मेलु पिङ ख पिपेम के मेजु पि कने कौसा मा जुइले इमसँग दुलनको थ खिमे चोन्यापी मा भाषण जाफौ यापी मा भाषण मा भाइ त अति बटिना याना थुए थ मा बुथे मको ताथेम नेवा मा बिया व्यवहार गरिरह्यो जी ताका छन्
अहिले नेपाया झिङगुङ्गु नेपा दुनिया झिङगुङ्गु भनेपछि वो जापानिया भनेपछि भनेबी के किजापिसँग ठो कासा भोटिका हो र ठो कासा भोटिका मध्ये नर्सरी निसे च्याउ तई तक बना चौपी र थौया इले थाउ छे थाउ भए मरे रुङ्गु इले थाउ मा भए मरे रुङ्गु इले मचा साहित्य बोलङ्गे लागि नेपाल भाषा नापाएन उरी बालाउ तालाउ कुटहरू खनिमहरू निमप्यम पचिजा ल्याखाएर गाबी कवि लेखक पिसँग मस्ते लागि छुङ सफु चयौँ पक्काहरू पत्र पत्रिका यो खलायो भाषा छु यी तोरो न्य छु यी तक मचा केव ओ थुङकने यी रोहन्यो मचा पत्रिका कितना चमुडु के किता पिन त विशेष किनापडु के किता पिने मामौ वा अभिभावक पिन जो विशेष किनापडु थुङकुने पिदना चमु मचा औ यी रोह मटिक्क सोया थमो फुठे चया उकी थौ रचना पिकाउ कोटया दिस नेनिम भोटिकापी जुल वो नेनिम भोटिकापी मध्ये नेवा जातीय सुसु थरम भोटिकाला ढाबले महर्जन शाही शाक्य श्रेष्ठ मानन्दर नकमी खड्गी खत्री थने जे खत्री तन नेवार घाटयु सायद गोमो मचाया पासोइ बले वो नेवा थे छन अले जिसु गठ खोपे खत्री रे नेवा जातन सायद वे खरा गाजी छन खत्री हेर्न नेवा थरिया दिने तय अले देशार अथे राणा कर्मचारी माँ बाबु मध्य समराना नेम कर्मचारी जो किसिम वज्राचार्य मूल कर्मचार्य बलामी माली तुलाजर ठुली जुल नेवा जाति दुनिया थर गोटिकापी अहिले नेवा मुकुपी नेपायपी तामाङ राई मगर धमला चौलागाई सापकोटा चौधरी शाह राणा फोडार खल कि पोडार ख ठुली झन्डै नेवामुखी छिगु जाति न नेपाल भाषा या कविता गना ठोकासा गोटिकाओ रह्यो ठो जातो तालाओ या छुमा नेजिमेशन कविता बन वो नेजिमेशन गुंगु कविता सोकप्यक लिसा लिसा कया न्युनी रुङका सुख वाचल रासा नेपाल भाषा अझ नेपाल भाषा जगह मुखो छिउ देशेन थमय कविता चोइपी कविता सेन थौ कविता कण्ठ वेका एरे फोम सोसे चोइतै फोम सोसे बुनि फुपी मोहेज गरु तर तस्कनै ले तामा ख थो सोडो निसी झिसोडो तक दुपी उ के किदति ख वेको पिस थमो चोइतौ कविता मुखसान क्यामेरा फेसेना कण्ठ बना उन बालक त्याजिक न्याङ्का दिउरो वेको पि सुखित यपो सुभा पढाइ पिटुना गुलिसिया जिम बानो चौडका गुलिसिया फल्नमा कविन चौडका गुलिसिया थौ चौ वो चौ छुरे मरासे कविता बन तर गोमु कविता त ठुक्क निनिनुका छौ स्पष्ट छ सिदु रासा गुलिसिया गाइडलाइन्स मगक थमय कुटायना गुमु खने दुसा गुलिसिदा रासा थ गुमु पनि बोया शिक्षक शिक्षिका अथवा अभिभावक सेना टाउन खने दु नेथिसा त्याजिक ठौ भाषा स्याचुक ठौ भाषा कविता बन उति मध्ये नापा
진님을 해야 그리고 진님을 해야 그래 수행에 비타마에는 수거 여거 연애lun가 저쪽거 정거 부업이 진님을 깨기다 빈대야 어느 아그너는 보나 여기는 품을련가 근데 아그너는 보내lun가 우 품음어디에 수시거든 납 lưu của lia su duy phải của china le thu thai la ko ya kini go dong da tle ko mo go yo bon de yo a thon tho bitaya ma pokhe chu ra sa tho kasa kobita bachan kobita bodi bu kha le ji su thui ka da bele kobita thon lagam de ko kha बुनिउजुई सोलख ठोकासाय टेकिउ लगामको सोलंख मुख्य वाचन कला अनि वो वाचन याउलिन विषय छु को सोइमतना सुजो कथा हुना भले सुशीद रासा र ठो दु बुनि कुठी गाउना भलेला संयोग गथे कविता भूमि मध्ये दक्ले अप महर्जन रु कविता बनिउली खोजी कापी मध्ये दकले अप जगत सुन्दर बनिपुठिया के किता तिन्दु अथे देखे तो बालक कविता भूमि मध्ये थक सोय गरला तो फु मध्ये न वमु मसिला सोय बनिपुया के किता तिला अन उमेर सोया वो उमेर सोय रुका आधा देखे सोरो डुमो पेरो डुमो से गया छी सोरो डुमी त बनाउनु ले हकना मिएको ठाउँ सोया सक्ष्या देखे मिमे पिसन चोइदो कविता बन तर समयान समस्या त थमय चौ कविता बन छिसोरे दुने या थम के बा किदा थमय चौ कविता बना उन तस्मै बालक बना न्यु गल छुकिया छुमा तिक्न छुका दिलमा नाप वे के बा किदा लागु तो शिव विश्वनाथ शिव जुल आटका सस्पेन्स या खटी अनली पर ठक्क सोया तस्मै कम उमेर अझ नेवाद गमु नेवामको तर सम नेवालमा भने चाहिँ तस्मै पकया बालक बोल वेगा सोधी सेकेन्ड कि थर्ड पढाए पढ्न दिइदिने अनली मेमो छम कविता भन्थे लसे अंक छन्दे अंक नेपुसे चटक्क संग बनाने गल सोमती सुजक खाले अरु जी थम मनुको घोषणामय सोम सिपिन्द सुमाबी हुन थन रिपा थोजा गाया थाला सुना कोबी वेबन नाथ यु बलिया लामेसु ना कनादि सुबे